Kirang bak senong lagi senong baper kadong ribhoi. Hapo kalama ka senjuk kirang bak senong. Menta kasngi kilalum da ka jingalang ka bakarpang baru CM ka KHDC uba penyai sing sim. Banyak mir jemut halor sibun ki benta banyadai ka kandau ka siap ban penek pensa e karti ka dustur ban pen klanyi kini dalam senong. Kamtam ka jing trikam jangka office ka KHDC ka berana nongpo. Ha kate ka jing kaduk kerpang kini dalam senong baru CM. Lapan long ha district library nongpo balawan ru bandan rengkat. Dau bak balajir rani MDC ka nongpo, bak bibi makado chairman ka senjuk kirang bak senong, bak pibi seliang sekretari, bak wan prang sim sirdar ka ilaka nongpo, bak sibi sim CM barim ka KHDC, kirang bak senong na kisnong baper, kisan long kami, lembat kisamla na ka tem riboy. Nakaliang ka senjuk kirang bak senong hak ka sngi. Kelai tiru da ka dorkas hau CM, naga menta matpen klai ka office trikam ka KHDC ya nongpo. Namar kumbalong menta ka office ka trikam, tang na kamta ka professional tax, ban penrung uwe udkot na western riboy hapo ka himanong klau ban penne ikisnong kasi hapo upuru sam ka jala ha ka jing penbej upuru sam ka wad baar ban pensanya mardor ka jing kamram basnong ki jai menrugaro hapo ka rai marwet ban kiwe ha ka banakaliang UCM ulakular ban simkia ya kitiki kambaro. Senjuk kiramba Senong Riboy District kila IT bentar sini bang aku akan penpal kumi bang apek baru nadu aga kini ka beningkong hadu ke bang Nriu kamat kepada kam hadu kata-kata tapi ini pak kini kamat ke beningkong nak dia menjungi kumbapila pensau ba pikwa ban penklaim susu di jitrekam jong ka office jong ka KHDC hamni Riboy kumpa i local MDC jong kiru lawan ra bunsin second engaging pensau hangi bat dangshen lu mentat lai snow lakran biang hangi jingan bat nakale yang jong iru ka jingmu mentat bakum ka council ni kwa ban penklaim susu ini kita tempat rekam jongi lagi ke branch office haki district bapel kumpa hidup baka KHDC kadang yau put sensya ya kaba ngidan kumpa santali ki administration lagi ki administrative district jong kasarga kata kaba bentuk ya ka Riboy district ka East Hasil district ka West Hasils ka Southwest baka Eastern West te namar takataw hakini ki Southly ki district niladan ki branch office kawai niladan ki kacaka ko memperwat rimpat yo ka Schneider office but dan menit tu ngadang phone ya i local MDC jong kamairan ban pawa caka kaploy ya ka bangin yo bantay no sa kawai ka office rekam hang tay ko mairan nam ta ke Eastern West district kajing tumo baro kajuni habili kata kalong banwarra kajing yajan jong ka district council shapi tinong ki baipa bangin kwa baki baipa kin shitom banwan shetu socialong ban pendet ki babun pili kikam hakabili bat jong ka council lani kikam shnong kikam hima kikam rat lani ka kendo siap kiwe ni kwa banwan shapi ban penyajan ni kajing trekam ka jongi namal ka yen office rekam jo ka district council kalongkum ka yin syajah ka jompi kalongkum ka yin peden ka jompi ya ka wapi pilan kam makasni hakani ka jom ka bangta la rekom la kalong ka tin ka tlit la kalong ka aikur ajat la kalong hakano kanu ka benta kambot ni dan hok ni dan bor tan ban kodify dan nama takalaw masobat ong pemersyukan sobian sajisian jepi banaga yang jungi kwa ban pentit ba kajingmu jong ki longshwa ban sandur ban wadwa ya kajing scam jong gariti dostor jungi kalong ka ba itamat se kata ka architecture ka ba itamat hadu kata ka ba kuno ki longshwa jungi ya sa ya tai nadu usnam kaknais pa saukunyo tantan
hadin bakari India kelayo jinglai dut naki Jason Shah tu ki sahab dole ya kaba ki nongyalam jumi kum lead Reverend JJM Nicholas Roy but kiwi ki nongyalam syarika thani lamini kilai kun ba ki lai jingai lupa baka jatundru jumi kabar pai dan kami ke jingeda kaba kapa shwai usnam khaklai swa santuar ka jatundru jumi kalau ka jatundru kabam dan jingeda kabam khoi kabam dan jingeda kaba hakanu kanu kapor se mila kan syahid ma bat pandala syahid ma nginam dan kawai kasti panda yang hok kejuni Henry day tak anda layo ya ka six schedule house nam khat khai spa san Quran lingba ka article aspa sotu saw ba aspa ni san wei jok constitution jomari India belapen room la besu ya ka khnit banrio ba habo jomari khnit banrio enla barshna ya ka district council but habo jomari six schedule kidan bontri ki para hanta kibla aibor bandanya ke district council dan ki regional council bahabo jong kata six schedule lala aibor yekinong yeki MDC kibla syajir empat ba bakila ban codify lele ban thawan yakaba ni ladon lupa nadu kipor pulang kuma lan isyum kendat ejilong terpang jong gajet embryo juni kumki khasi yakajing wanlong brio se hakani ka selapate kendat lan isyum nagajingwan divisionary shakani gari juni lese aspa snem gajet embryo juni hada Henry shwai snem khatai spa santua empat shimladan kanu gajingnya da lan ki ke bor balak ban ai haki nongelam juni balak ban thau ai ban yada dalati yadati Kaya kemahan kalian juga kasih sudah milion nopo juga dok hasil persekudet bagi sendiri kena pasung dan jadi kendo ini senang balik ya senang ini natrai kena yang mau haba lami hadu hapo juga samni tanpas no ya kain bagi kam kepada Allah ban bentuk jak no ya pun sama kepada pasan kita pro ajabi lembah tak ain kelai dengan so berkenal yang yapi ini kisah kita mengenai open trailam dari kesujuk kita pasang Riboy District abang ilala ban penduk pendam yang ini kasno dibomut bantu hamte ko time termarot kepada apa contoh syang apa ini hoi kidon kibun ki bangide bania kami berkubur naik beli dari nasoba hadir mengajar dengan jikran hadir mengajar yang kaum dijungi layabu yang kasih penginahan atau press briefing kalau kapal bentar kapal sorgar kelas 6 ya kaya kecil awal dijungi dari so bagi menkam dan put turun mak disebut kena pasang ikan tep hari kena kapal pemerintah kamtam kirang pasang pada setiap sepan termabat kalau bajinge kalau dia inti nama kejiman tuai song tolong ikom sosial media ya kaum kejam berjuki sedih dari ngaso bala don sa kasino ite foundation menteri aspa ne la kini song ya kalau penyen kecungi jangan so naik play pat kiwi lu kidon ki mak ki bang naik rekam nadu kaba kini smart meter di smart building berkunjung ya isi di bagi sawan di bagi lain juga pupor bagi saya menginspek ya di jikoni boarding aku pada sekretari dan stage 1, 2, 3, 4 teknik berangkam di untuk project killing project kemarin suatu bah kali ketum ke mang tengkar revenue ke bangio nitip pakai dengan sekretari ke bapuni buntam ke revenue bak ke jikoni boarding lu buntam ke sekretari dari pipet pak hipor exam pun sama hipor di bangile kemen for Christmas kemun dengan sekretari ke bodoh yang nilai